Makanya ke sana, ya roda sana, indranya bahaya tuh. Nama 5 sabu, nama 2 sabu, nama si sabu. Dan wadi, maka bala apa tuh? Coba saya lekat teme kasih, cita ti bawa, agak senar teme atau? Deka boleh pakai de bawa, teme mato. Maka nama yang penting kan itu. Jabano bisa deh pakai de batati, bisa kok pakai, nah cede, ya bisa kan joli kok teme kita dua kaca nih ya cede, bisa kok, teme itu sana ya tuh. Makotor indranya si sabutogi. Aga sana angki pa belukai juga. Si aga lah womom. 5 sabu. 5 sabu saja, 5 sabu. Ada na pata sabu na. Ada na wadi 10 sabu na 2. Boleh lah enggak ni mah. Makin reko si sabu. Dia tu matu gargala alaw matu direndre ko tamarana. Dena ya tu lo kimi tatali sa surga ko ma balanche ma magallo batina dena pasita. Ma balu ma koto dena susita. Malemma ma balu malemma mangalli. Talan nih kalau kimana talan nih. Ya dia sedih puji bah, kada tu puji bah, magalo ya. Madam malay, madam malay, ale memang bisa ada kemungkaran kok. Tis sama sa pabalo pangali si pangila itu. Iya, alasan na ya dia tengah pabalo ko. Pablo masang, kadang puaka awis dengan. Tadang pangkat dia, dan awak di depan korota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa taradduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu kafaratul lil mu'minin. Wa fi hadis al-akhir wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikri hazimil ladzat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis ngenalin apa masena temalebita almarhumah Ibu Hajjah Halijah angkar itu hagasana mancaji ujian meraja di keluarga yang ditinggalkan, terutama alena Bapak Haji Mama Yunus, alena Pak Haji Yunus selaku suami Ibu Hajjah Siti Halijah adalah merupakan suatu cobaan yang sangat berat dilalui. Iya kosana kalau warampara itu kode gagata denga ki warampara wadi mudi seleh. Tapi ko baineta itu lu keluarga ta itu lu. Dena dule selero. Betuana dena padero mega pas selena tapi dena pada ya. Makana yanor sana na uji ki pung Allah Ta'ala kong ka keluarga ta mati na sabara ki itu dioreng apla de gaga pagangkan itu. Agana sepung Allah Ta'ala na kurangnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Majapuna siya pasokurang apalana punai to na tuju musibah na sabra apala dega kapagangkan. Ya kumati keluarga ta tudu luar biasa pelan itu. Alena pangaji Halijah ya alena desa dega igar macuya ga macu atau alena macua. Ya. Mau polada mati itu. Termasuk makundre mau polada. Karena mati pada malam Jumat kapan? Agan ada mati malam Jumat ya. Ya tuh mate, kong kato mate, wanina Juma, yarga sona Juma. Ya tuh do, ko mati ya tuh, ko pas sampajammo, dia tuh na pariari dilaken na, dia dicali kuburu na ya tuh. Tapi nama mati wani Juma, pamajelis talim, ikasiata mau baca Qur'an siulang, tapi kelima siulang, tapi ko nariar laken na. Dia dicale desu. Jajapa magi wa kada mo palada alena pangaji Halijah. Magi wa kada mo palaja alena Ibu Hajjah Halijah na sabab mati malam Jumat. Kemudian apa?
Sesa tanra atau makanja itu. Dia dicale kuburu itu. Yang kedua, doli joka na pangaji Yunus. Ya kodolo mati indona itu mau polade itu. Mai kemo pa pasti benena maka doe mau padilada ka mate mana kasih. Ko makana padilada kana senga benena, namo pari-hari benena ko makana padilada ka wingra kasih benekro. Wingra sa di papi de cena padahal dena si agar papi de cena. Ko makada ni makro berarti na dampangangi dosa na beneni itu. Ya ko angka makun remate na lakena masare itu apalagi makwa dampangangi dosa na makmuna selama itu. Ko mas sampai jama mapuasa. Tapi ko angka yolo lakeyolo mate pa itu sih di biasa ko dolo mate lakena. Ko mate lakena ganasa aman na ya. Pa mate bapana dia nega mo dosa. Yor dosa mo dolo pe ko chano la dampor. Manu mo ko por mamelo dampang, pa ko mati la kita dene maka wi puang. Kenanya tama ko buru dampang manu do sana beneko, dia gagalaki mapakro. Makana kong kamakun remante yolo na disingalada di benena. Yan to tanre bene salama itu. Bene madesi ngayok kangenna. Makana sana yan sana tentu melo mana ki salama, ko melo ki salama pada sengi ampe talo ka dilaketa. Pada sengi batin mangampi lo ka dilaketa, pada sengi mangampi lo ka di matuata, pada sengi lo mangampi di matuata. Pada sing batita mengambil lo ke di keluarga ta aja lalu gagas ya boko-boko si peteng selesurana. Maka ya tu ampe-ampe dia nada habis sampai sunata itu. Kami nama matana timbangan matu ke ditimbang amalaya ampe madesing. Dia gagas cautana timbangan tu ampe itu. Masampaja ki mataju madua belum tentu pada tandena ya rosana belum tentu pada tanda nero ampeter. Makutana sabai, ya Rasulullah, agar amal kami nama matana timbangan matu ko ditimbang. Hajita ga ya Rasulullah sampai jatta ga yarga supasaketa yarga puasata yarga sikirita yarga tahajud ya Rasulullah agar amal kami nama matana timbangan tapudaka. Zikri ga toba ga maka nabita atqalu fil mizan husnul khuluq. Kalau kimite de cotana timbangan nama tu diakhirat to makan jampena. Nah harga mana pada narpatau napakaraja mana tawe de napakalabbi mana tawe yana tumatu ko mati ya tumagati tama suruga mage ko ditimbangi matu jana si bade cenna ternyata matane de cenna dega ga jana kamana jana tawe namun stas kato ya kata nustas lebih pasia makana kongka makon repare di lakin wajar itu tapi kok aso ni pariare tan wajar kurang ajar anasen sekali satu minggu kan wajar. Sedangkan bini ustaz satu variar. Apalagi aku tanda bini ustaz. Ya. Bini ustaz biasa, kata bini ustaz biasa nariar lah kena. Ya. Jangan ke bini ustaz, bini na pengutau mer. Angkat to polena. Ni nang kalinga mandan na bini pengutau mer. Aga nasanya kumuar kutuman setura makan isla de magan. Ya tolo makota na mede. Tapi dia mama de maka de. Lo keluar kota na di pada saya bola aku bola ta. Maka aga ternyata benek menanna ta perpari benek ta Umar. Benena pengutau merai. Yiga sabana nabi ta khalifah. Apalagi ko lakit tatana sahaba. Denyu di benene itu. Ya. Makanya dia apa? Ya kongka sana makor laketa budi ya ko masaka laketa sabaraki idi pa ko masaka beneta sabaraki pajara tu perpada biasa kita cedi masaka cedi sabra ko masaka man biasa melampi persoalan lakena masakang benena liwas sege sirunto ni makana pada singer pada hatar patau ya kalau ki minta temagati tamasuga magalo di pada anar patau ya kong kata sulit tampu ati siya boko-bokoro. Oh, tanda dia mulai tanda surugi ko. Pak dena di tamu suruga atau si puji si bombe. Ya kong kata si puji bombe si benci dena sewada. Siya boko-bokoro dena sewa. Namo maga sampai jata itu dena di tamu suruga. Pak tadi saya suruga kalau pampena dena puji mak bombe. Tandrana tadi saya suruga marja ini kinanawa. Marja caberu. Ya, magalom mate, magalom mangampe di pada terpatau. Ya kalau kini kita magati tamu suruga magalai pada anak patau. Napa kerja mana tahu? Makro si pana suruga si pakaraja. Masahaba ki makanja ki sahabata. Ya ko makanja ki di sahabata makanja to ya tu bela ki di akhirat.
Ya kita asingnya sahabat ya dilino bawa letu dolo na Allah Ta'ala. Wah, sahabat aku kasih apa ke? Sahabat aku pa. Ya panggil urus selada pa. Jalan timur mau pa. Sahabat apa? Tegalo ya. Nulit apa maka deh. Lot tang pa Yunus atau yo sahabat lot tang ja pele cepele. Sahabat pa Yunus ya. Sahabat pa Yunus lot tang meranaka. Ya. Tapi maka deh, mas sahabat ka pa Yunus. Maka pa Yunus sahabat ko lada pa. Maka mo Allah Ta'ala. Meli. Pasang apa saya itu? Pasang itu. Kayak penganduran ranaka mereka mali sana. Ay pasang apa saya itu? Pasangnya. Mai pa apa sani? Pasangi. Sahabat ya. Langsung dali pasang. Di tama-tama tu pala mo kaya kontra. Pasti suruh tu mana ke dia akhirat. Angka matu dia akhirat melok tamranaka sahabat na pasalamai. Maka nama sahabat ki sapa sahabat makanja. Tapi mas sahabat ki di dosa maka terus tamranaka bang sahabat ko lo punya dosa. Oh bito dia cocok pa. Dan cocok alena pa buya sudang. Yo bito pada letam seruga. Tapi mereka maka dimulai tak. Ridwan. Mai Pak. Apa saya itu? Pada letam seruga na apa sangi? Mai Pak. Angker sabar sapa he. Makana sapa ki sahabat magallo. Ya, minimal apa berjama pas sempajang. Kalau kita magalo ustaz. Mengelola ada mas sahabat ustaz itu. Ko ustaz memang sahabat. Ustaz memang tu kan panitia di akhirat panitia. Wadi ko amang. Tapi ustaz saga, ustaz melampu. Ko ustaz majeko. Laman si panitia, iko dapat didora tamranaka. Itu ustaz majeko itu. Ya, maka anak kesan na yahir na si pasalamat tu. Kodi siya aga lana hadas na sanabita ya sabatu dilmullahu yawma la dilla illa dilu ya hira ma tu angkat li pacini cino si jakka matan na sebelum dulu ta angkat li pacini cino niga to masaba karena Allah Ta'ala masaba karena Allah Ta'ala pada berjama pada sana to merepe Allah Ta'ala masaba ya to matu sabata na pira cedi masaba ke sabana ye makmata la kama cina karo Macam? Isa bama dia ano rako, ala kena. Alengi masaba karena karena warkop oleh lain itu. Persoalan dia termasuk itu. Yang termasuk masaba karena Allah Ta'ala. Masaba kiko di decenge, masaba kiko di agama. Pada kiasana pada ki pengurus masjid. Aga tu masaba apa aro dibangun. Ya itu benar. Makanya kong kepengurus Lomangka gatu. Pengurus masjid dia si cocok. Kau mati itu di pabrik kasut itu. Apa kasut? Mana dia nak apa nyewa? Dia gagi manye mana nasi? Ya ketua berjamaah mati pabrik kasut. Nah dia gagi manye mana nak? Telepon imang. Pakai lata. Pabrik kasut mah. Masih ada 2.000 aku biasa. Ngetan masih jadi gaya bersih. Telepon imang. Dia mesti telepon mana nak? Asoy. Makanya mereka mati Thomas sampainya mah berjamaah ternyata mah belakang sedia. Maka berselada mana nak masjid. Jangankan mana nak masjid. Kau tadengnya gagato masjid dia nak dikimasapa. Dia nak disapa gagato tadengnya. Dia nak maka tadengnya dia ikut tanah. Pampitannya masjid musolanya sana masjid. Tak boleh itu. Ya. Kau tadeng sandal tak mak kau bawa no. Engkau tu biasa tadeng sandal anak. Engkau meno sandal anak meno to. Pada kau pelol lah. Ya purka biasa. Nenno sandala aku tahu ada di masjid. Yo taposan na masjid pa aku tapos isa tu aku biasa di sandala te kro. Nenno sandala aku puro wala sandala pa ke lisu pa mer sandala. Para sandala jepa bonyo ru pa lisu pa man. Dena wadin kata tade sandala na malatoy. Pa berarti ko pala toki ko. Mati ko masuk sandala halay ko tama suruga. Dia tu makan berjamaah na tasalamana di akhirat belum tentu. Nanti masih mana nak? Telo kapaya, telo silokan, telo kimanya, telo pak bangnya, pangkat cuma berjamaah apa kro? Biasa kimi tato? Jadi biasa teman mandan, nak? Biasa kan mitan, lagi biasa teman apa kro? Nah cerita, mah berjamaah ye, pada hati sama dia nak dikimacai masih je. Ada badi film masih je, meringerak Allah Ta'ala. Masih kriki pada saya peringerata pada saya, anglo tu muat tu dah kita nak diki kapapau. Dia nak bikin balu masih je. Ya. Makanya sana pada sini mah berjamaah.
Makanya lisuki mabisara pemadi tentu sana alena almarhumah alena Ibu Hajah Alijah mopolada termasuk to mopolada matingan ya pacinaya pengelatala oh dena di hutan langsung tamu surga tapi saya tanda pengelatala ya aman. Kemudian lisuki mabicara sana bicara matingan ya rodo kena tuju te amatingan sabarai pa ya roto mati salama tapi ya kama pacalang ya ko angka to mate ye to mate yede na sana bita di gaga dosana di pengelatala di tuga dosana di padana rupato tapi wadi di cala gara-gara pa di mondrina ya ko angka to mate gara-gara pa di mondrina paja salama namo mate wani juma wani so juma ko gara-gara pa di mondrima paja salama dia di cale dia su di kubur lato sen mondrina pengelatala wanya oh si to di cale ya tu oh puang 2 ton ro kada teman apa baca coba ya ki maka daki sana lo di Pitori ya ko masih ini teman ki di Pitori tanah basi lo Pitori ko anana di Pitori ya ko angka tomate napa di modina gora-gora tandas tomate na dina salama ya tu ya nori akhirang amita sala surata beda jama bana sampaja na puasa na fiara de lo maguru agama semestina kalau ki salama angaji ki yero diokko sokiro akhirata yero mangaji ki maguru ka mangaji estas elokasa di pripa aga pripa asal makanga di akhira itu selama pripa cuma pripa ka sana paya deui se di ma pripa masan katuya sama pagur mangaji matematika di pagur ma bahasa Inggris na dega da kunta nama tu di akhira itu macam nama bahasa Inggris macam nama matematika ya lino ya tu tamangki di agur itu mega to diga sekolah na so ogi dia sama deking tabo paduina pa mega la karana nama masih kumade ke ko digala karamo diga modalam jaji rekeng diga diserekeng ya roh akhirat tak perlu diperhatikan magar wanata roh ko mati matu selama moy di paguri semestinya roh daguri no biki ustaz lo kebolata paguru ka mangaji paguru mangaji anakku paguru akidah paguru agama paguru anakku ko mati jika gagora-gora ya ya perlu daguri oh biki bolata ko itu sam tapi kamu si jadi tenle itu sama ko kerja kita senge kemasan pajak ya kemasan pajak ma puasa napi 20% lolos kita masuk gitu 60% pulau masuk neraka pa napi lolos sampai jatah oke ma berjamaah oke sampai jamaah to sana ma puasa oke tapi lengit semua mati kina gora-gora pa di mau ditamaga sa dia to salaman dicala ki di kuburuta ti semua dicala ki mungkar nakir ya kecica kena gapu bonyo cai ditau na sabayro pa agapo na mungkar na kipapada wase tisong sawase bu ya ko de tiseng suran ata gande ki baja ko el ko pasapala kasapa de sawase ada sawase aro ya to pa agapo na mungkar na kipapada wase ya mungkar na ki papada di lopona ya idi papada ki lele maka mule me mungkar na ki cedi lale cedi tolopona ya ko kapa malopi kapa na lo di gapu nah ya ko di gapu ki di kuburu tamaga wala yufatra dia kana peso di chala kuburuna dia na peso di chala makana kalau kisalama matandra tu agana sanabi ta dunia miraatul akhirah kalau kana samita tandra na to selama diara ite dilino pangko kana na puji ma guru agama dia na paja ma guru agama maga tolo salama ya ko angka to sila maren kalinga lo man kalinga carama lo ma guru agama dia na paja makutana tolo salama ya tu tapi ko angka to sampaja bana piara ma puas karo wangi dia pana mana salama ya na sana ya na ta parakero sana aguru ki agama pada singa roto sana agama ya ko angka to mate gora-gora puange sito di chala to mate ini oh puang 2 tahun padi papua 3 tahun nih puange dia udah perempuan dia masalah puang lo ketawa mana pada mulai masyarakat dia telah lo ke polisi konnya jalan timur lo ke pajak lo di kampung maka nah negara teman polisi maka dia kan masarang oh jelo kita susah ntar konnya masa dia si mau di kikar bolang maka sana dicala to mateta aga pikon kato kakak gamona dicala to matene tanasna bitta aga nasna bitta al mayitu ya'dhi mani agli ya to mate siddi ba de sana de tanggung selama maga gelo na tapona gelo bana de ga dosana pun tana de ga dosana pedanar patau gelo na malana jadi beda tanggungi ya ke diwatingi pasti dicala ke buruna itu jadi nadiki gora-gora ya kok tersilaka Gak apa-apa. Pama padita, kagak teri masyawa. Dia gitu.
Maka jemu tari, jemu piti matamu, macam ketika, ika saya nak tuju, nula liwa pasiha. Dan dia cang, agama dia cang itar, silakan menangis. Pamapadi tawada. Nabi lagi mati anak-anak merisa mana wajunna. Nabi tanah topi nabi. Ya, maka dia magagat terjadi siang ikakka gamay cara tomatina. Yaro toma igora-gora, ya ko mati-matu da de para tamarana kana sana bitta. Ya, kung kato gora-gora asana na dia pernah balega itu insyaallah mati itu. Sana kau dia pernah balega dia topa tapi kau balega itu insyaallah ni matu dia akhirat. Da de para tamarana to pura gora-gora ti samo ko da de para tamarana dia tona mita pitu poto na pala tu yawa. Mapepe syataro. Kalkulator saya dulu. Siapa? 140 di? Ya, 140 tong. Mapepe, nya siya tobalino 50 bato na mate berarti mitako karena akan kolino. Na lino si ba malam ta malina, malam ta na lino. Na po nga reke gagana na dia mo tieto gagamu mereke kumati ko. Di ba mo tapam siji. Pantatang to tao, na po nga bar reke gagana, siko na di ko di bang. Arlo wali, tapay mo siji, mali. Apalagi itu gaganamu, tapi masa parah. Dia tuh kata mana kok? Dia tuh ada? Enggak? Wah, dampung akak, apa tani diwasa? Mau bisa pakai keluarga aku tuh mana? Igana gagana, bolana bah 70 juta. Siaga bolana, tegini otona, tegini traktorna, tegini pabrina, tegini gudana, tegini asana rakalana, romtona, darena, sapina, duina, igana duina. Na de mana kana tapadi masjid. Di angkaro, ya kalau ke di bone, dua sebreker motorona, kalau nak gande golla. Otona golle ta dua karung, otona ni tari gue, pada sakuri pa ngoto mana si ongkoso. Bayangkan. Si sana mati di tepanga dui, siaga sopo-sopo. Pas sempajana sabu, patalkin sabu, paceme sabu, maka tawe, mamu ceri angin mu ceri nyangi rodo, na gagana mania tu do, maka den kamu tu pale den ketapang sih. Syukur pang kamu lupa sabu. Ya? Makana kesana, asana rodi, dia nama kesana rodo, yor disapalino tapi yor perlu tagur sengagama. Tapi kiri ke rodo makan agama tu komati. Ya kalau selama na sempaja bata pigo, si taki perima tu dia. Mana saya tu? Apalagi kepada monrita, ya, gora-gora, ya rumah tu tau gora-gora, dah dempora tamranaka. Siap tahun, 70 tahun na perlu yawa, nak mapepe 140, nah dia gatot tamranaka mapepe. Tidak ada itu. Makanya nabi ta, ya kau tahu taranaka kami nandriaw 500 tahun. Nah ira api kami nama pala dilino, api kami nama pala dilino, ya kebetul tapa api kami nama pala dilino, napi saya dipelana pinaranaka. Siang rupa warna ranaka, angka malotong, angka maridi, angka macalla, angka makudara. Dia disenga, siagan magan pelanir. Sedangkan ya biasa ke asana patuka kompro nana bola jadi ke makaboy magar ranaka. Tapi makanya minta kapi go dosa. Pak yakin aku stasi selama mana nya? Dia ke mana sih? Ya ke lebih bahaya kustas pigo dosa itu. Ya kustas pigo dosa, dia dapat tam ranaka, dapat didora tam ranaka. Paling bisa bicara nana pelna pigo dosa. Tapi dia nak kebun, aku kampung lagi, pun kampung. Ya, jadi ke sana, dia nak di sana, dia nak di gora-gora kakak gemai, dia. Agak pula di pigo kalau kisah lama, apa sangnya? Anak, kau mati kamu tu, jalalu mau gora-gora dia nak. Ajo kakak gembamu, ajo mata nandang, ajo tapa barbaromu. Jumo gora-gora na, pas ko na, ngeraka kau mati ka. Mati ki gora-gora rodo anak tadi mondri tanah kakak gemai na, salam ala poto mati. Tapahan ni ka? Udah tahu lain payment. Toba, pasang ni. Ya, ini pura gora-gora. Toba ki. Ada pengakapwa. Mati maku gora-gora kapwa. Mati nenekku gora-gora ka. Mati latoku gora-gora ka. Mati sahabatku gora-gora kapwa. Namun sahabat aku gora-gora. Toba na apa? Dia nu apa ko payo apa? Pemitikan ni mata. Miti ni matata si batu, si di bawah matata miti yang mana naro porki gora-gora, nada pengamana ki pung Allah Ta'ala. Ya naro ya tu agama, lepas salama tawede. Salama ni. Sila loana pura ki toba, talungas sa pura di dalam mata-mata tata toba ki ya. Padahal 50 tolo di salah, maka dimungkar naki.
Dalekmu be, dalekmu. Dalekmu. Pak kebetulan nyerodo, Ustaz Rusli. Kayak mungkin lagi nih selesai Ustaz Rusli. Nisa, kok jadi dari seki. Ala nisa dari Ustaz. Maka deh, mau polada ko naseng iko. Sebenarnya iko 5 foto ucala ko. Kau kalima gora, rodo anakmu. Tapi mau polada ko pa poli mang kalinga takziana ro anakmu ji Rusli tapali sebolana. Toba silalona, terpasal leso palu-palu. Ya tu agama itu. Makanya kalau kata cece Ustaz sede, berarti dia mau selama itu. Apalagi Ustaz mau cece, mau benci, mau bela lah dan selama. Pasti lena nabita. Makanya kalau kami itu Ustaz, kau tahu puji nabita. Dan puji benci Ustaz. Ustaz benci sih, itu kau pari ya. Tapi manci peniti dia arah masolak kok. Masolak kok. Alena peniti. Tapi kalau tamra nak kita mabuk na itu mita kok. Pada wadi korna getah. Dila. Maka tak dapat dia anggap mapacala tomatita kong katomate nang kinrena. Asalan katomate nang kinrena, namu maga malamu mate ko ni juma, mate ko sono juma. Dilemma kom, egana pasi kamu, egana ha umramu, hajimu baca kolam syata ma, tapi kan demo aja, yar mate na sabari di renri ko tamra naka. Jadi apianya da surenringang. Lesi bosol lengi, dia da depo da surendring atosi ya. Makana nabita kong katomate sedi bawat naku tenang, dia tuh rena. Itu sidi kalau kongkin reta bangga wah pelari otona pernah di satu indra itu lari motorona indra tuh iya makanya kesana ya roda sana indranya bahaya tuh nama 5 sabu nama 2 sabu nama si sabu dan wadi maka bala apa tuh coba selekat teme kasih cita tibawa agak senar teme atau deka boleh pacar dia bawa temi mato mana nama yang penting kan itu jabano bisa dia pacar dia batati bisa ke pacar na cede ya bisa kan joli kok temi kita buat kaca nih ya cede bisa kok temi itu sana ya tuh makotor indrangi sisa butogi ada sana angki pa beluka juga si agak lah womong 5 sabu 5 sabu saja 5 sabu. Ada na peta sabuna, ada na wadi 10 sabuna 2. Boleh lah enggak, ini mah makin reko si sabu. Ya tuh matu gargala alaw matu di rendre kota marana. Dena ya tuh loki mita tulis surga, ko ma balance ma magallo batina dena pasita. Ma balu ma koto dena susita. Malemma ma balu malemma mangalli. Talan ni kalau ki mari talan ni. Ya dia sedih puji ba, kada tuh puji ba magallo ya. Madam ale Mada malay, ale memang bisa ada kung kako. Tista mo sa pabalo pangali si pangila ito. Iya, alasan na iya dito ka pabalo ka. Pablo masang, kadang po ka, awis senang. Kadang pa ka dia na wadi di pakorta. Nabita mabalo gitu pada sengi jaki motor nasabar madosa ki pada terpatu ya kemudian agapi yarin dayudin ya kongka tom mindrem nadena lompaja indrena ma nangka maka ma pamulen kana maka ma go bawang lotu semua di Allah taala ya ko mindrem kana maka sampai jadi lompaja sia talumpul ditahan kan data talumpul ke madosa podangero ada puang kade Pak sebenarnya kan biasa diko tapi dia belum pajak kok harus maporo ya terus maka ko diadi ko dia nggak barakan orang perang kemaka dia adik ya tuh mau sakarnya angka deh ya angka lagi dia nawadi kimakor apalagi kamu angka memang mau sakarnya kemudian di sini sana jadi indra di kata matu tuh dia ramatu sandanya kena bita makoko ya tanam indra bawang dia langsung pajangi termasuk kalau kebelaan botingin aku aja mal bepan botingin si angka bita dia terus pajangi ya tuh biasa lo botingin pak porka mita alus segera kurang mita karena pernah bola pada tanah bukan dosa pada aku tanah buka nah bukannya loh ada dari pangkat kamu kurang lo kan pada aku aja nanti urus kayak ya urus aleku ternyata lo made tim paman bos ada pertama ala poliangan kan namu itu alan tuh itu pun boleh nah alan petang sama mati yede melepak kurang akam kurang tepu tambah boy ya tu Ustaz di puda bawa tahu ya
Lo pole na ale alhamdulillah. Dia mulai pajai rasakalla. Ini di budaba. Patan na to ini jaki makade ko de mulai mangkali de mulai male. Ini masih de yang penting lapor ki ya patama mana karanun nar. Dila na tasana na pamara. Na kabe pa na ana mo mato na pu mali gagana ta. Paano tanan mo pa chung panre. Kaya po na bola. Awe siapa bepa. Na niya na kana sa. Berarti nali den dera tawe. Hara ni mo andre to. Tadampa kade yari ama selada ka beneko. Koloni lo kriboti makade. Makade nanako. Apa sa ambil kan roti di mama. Maka deka imatu kon kana deka na jana wandri utapai ta seku pabere maka dena diki mapal. Andre memini konra. Ana jana gam polia pa cabul ki mato na ta sudah di polia. Kata biasa dia na gurta pa juru syai. Ya kalau kakak bola na wareng ngapon di tali mapos saburiol coba angkat mapos saburiol. Ko purka makutana gurta ma jasa di de poncing de ngapon. Kami tudang atas jasta ngamagur di gurta. Ko warengnya dia na aga nasa gurta panja aja na moring. Kade pa dalena na aja na moring na. Maka ini boleh malah aja na, ka anu na boleh menena aja na. Maka mana kapam? Ya kau moringnya nasir nana ede. Nali naseng siloni matu mapakro. Kasih matu to pole. Ma wang tak kebiasa to pole dari di. Mau nape na bicu mapa mulai ni minta. Tapi kamu cina lah ada mana moreng, mana moreng. Dia morengan nana dia na nan ko tuan sudah dia tiga parel lau dia gan punya kotol bola na dia na jampai ko to pole. Ya dia nata kami to matua laki bola pas sumana nana. Lo dari yang di bicu di celah, nah apa? Makanya kalau kabola di fasilitas sopo-sopo pangkaman anak. Kamu saya bayangkan, makanya tak dampak kadim. Indrenya dia dua aja indrenya. Ya sudah kata sudah kata la ilaha illallah, agar dia tu kan dalam foto mati. Ya kau angkat dan sudah keluar, pak ya kode tamana keluar sudah dicala itu, no pas sampah aja.